Hey everyone! Pozdravljeni! We have an invitation to all the people in Slovenia for a sale garden party with our host El Mercadito. Let's celebrate their first anniversary on September 4th, where? In Jontesova 26A in Velike Lašče. Imava povabilo za vse Slovence, ki živijo v bližini Velikih Lašč, in sicer Sale Garden Party, ki se bo dogajal na prizorišču Jontesove ulice 26A z našim pokroviteljem El Mercadito. The event is going to be between 2 and 7 p.m. You're going to have a courtesy drink on arrival. There's going to be music, piñatas for kids, and great deals. And we're going to have special guests such as Mexicanka, Casita Bled, Afro Latino, and Shop Cosmetica. Na dogodek ste vabljeni med 2 in 7 uro popoldne, za dobrodošlico pa vas čakajo pijača, piñate za otroke, ne bo pa manjkalo posebnih ponudb z zelo nizkimi cenami z našimi posebnimi gosti Mexicanka, Casita Bled, Afro Latino in Shop Cosmetica. So, let's get to know our host and special guests. Pa spoznajmo našega gostitelja in posebne goste. El Mercadito je odlična spletna trgovina z izvirnim konceptom. V prodajalni boste našli izdelke iz Mehike, Južne Amerike in ZDA. Patricija pa je oseba, ki stoji za El Mercaditom, prihaja pa iz Mehike. Ko je prišla v prelepo Slovenijo, je odprla trgovino z namenom, da deli različne okuse z slovensko družbo in prinesti preseljenim tujcem izdelke iz njihove domovine, ki so jih tako pogrešali. Afro Latino je še ena izredna trgovina z dobrim konceptom. V trgovini lahko najdete primerne izdelke za nego las. Vse od kodrov pa do afrojev. To trgovino je odprla Erika, ki pa prihaja iz Kolumbije. Mexicanka je prva prava trgovina, ki prodaja dejanske mehiške izdelke v Mariboru. Prodajalna uvaža samo ročne izdelke iz Mehike. Z idejo pa je na plan prišla Flor, ki prav tako prihaja iz Mehike. Shop Cosmetica je trgovina in salon, ki ponuja visoko kakovostne izdelke za nego las. Uporablja izdelke ekskluzivnih znamk, kot so Ivera Paris. Postregla pa vam bo Luisa, ki prihaja iz Venezuele. Casita Bled ponuja elegantne apartmaje, ki se nahajajo v bližini veličastnega mesta Bled. Do jezera pa vas čaka samo 10-minutni sprehod. Z edinstvenim družinam, prijaznim okoljem in čudovitim razgledom na Julijske Alpe so apartmaji zasnovani za različne tipe družin, za prijatelje ali pare, vključno z invalidskim stanovanjem v pritličju. Alejandro je eden izmed soustanoviteljev Casite Bled. Prihaja pa iz Venezuele. Čakaj malo. The event is going to be between 2 p.m. and 7 p.m. p.m. Pijen, yeah. Yeah, p.m. What's pijen? I don't know. 2 p.m. and 7 p.m. You're gonna have a Woo! Whatever was that.